Хрватската поп звезда Петар Грашо овие 2 дена во Скопје. Денес моје друштво во студиото на Репортер. Петар, добре дојде. Још боле вас нашao, добар дан. Поздрав. Добар ден и драго ми е што прифати поканата да гостуваш во студиото на Репортер. 2 дена си во Скопје. Што е првото што го правиш кога ќе дојдеш тука во Македонија? Pa, jučer prvo što sam napravio kad sam došao u Skopje da smo išli na tu preskonferenciju koju smo imali. A prvo što napravim je da odem na nekih par mjesta koje volim i da jedem dobru hranu. Така, затоа и те прашав. Еден угостител од Далмација ја бендисува македонската храна, предпоставувам. Што најчесто нарачуваш кога ќе дојдеш Ovdje? тука? Pa, ja se najčešće prepustim prijateljima koji me vode na večeru, ja nisam kompliciran gost, ali ono što mi se recimo konkretno jako sviđa je kada dođeš u restoran, u većinu restorana ovdje već na stolu stoji puno povrća, masline, kalamata, ajvar, sir, meni je već to dovoljno. I onda nakon toga neko dobro meso, ali ono što je meni jako važno je da imamo dobro crno vino. Ja obožavam crna vina i ovdje toga ne nedostaje, tako da jako volim. Bilo gdje god dođem u Makedoniji, иду Скопје, јас сум сретен. Добро, кога ќе ја споредиш македонската и далматинската кујна, која е поопасна за линијата? Македонска. Ајварот и сирењето предпоставувам. Ali dobra i jedna i druga su zdrave. Zato što ima puno povrća. Pa bitno je samo što ti u glavi želiš. A ja volim jest meso, volim jest povrće, volim jest ribu, tako da nemam, hvala Bogu, velikih problema sa linijom. Se gleda to i po tebe. Pa da, malo moramo trčati, malo moramo se baviti sportom, malo sve, ali dobro. I jedna i druga kuhinja su mi jako pašu. Прв пат во Скопје доаѓаш како оженет човек, сега веќе некако ерген, што би се рекло кај нас во Македонија. Се создема ли конечно од емоциите и од се она што се пишуваше по медиумите додека беше твојата свадба? Pa puno se toga pisalo. Mi smo ljudi, i Hana i ja smo ljudi koji zaista nikada nisu željeli eksponirati svoj privatni život. Vjerovatno baš to što smo imali taj stav i tu odluku, što se od nama nije puno znalo, to je još više medije guralo, tako da u jednom trenutku stvarno bili smo nekakva lovina. Gdje god smo se kretali po gradu, ljudi bi nas slikavali, slali bi u novine. Nama je to bio neki mali pritisak. Puno se pisalo, međutim, pisalo se većinom lijepo. Neki su mediji bili malo onako zločkasti, ali većinom svi ovi ozbiljniji mediji pisali su vrlo afirmativno i lijepo o nama. Samo što je bilo previše često. A ja ne želim biti često u novinama. Ali kad se sve skupa oduzme i zbroji, ono što je važno, važno je da je brak jedna stvar koju radiš sa čovjekom, sa partnerom, osobom do koje ti je stalo i sa osobom sa kojom želiš ostati. Ja sam sretan da imam takvu osobu u sebe i sretan sam da dijelimo u vrlo puno životnih točaka, dijelimo iste stavove, dobro se osjećamo zajedno i želimo nekako živjeti taj naš život van javnosti koliko god je to moguće, a nije jednostavno svakako. Ама знаеш дека не е можно со оглед на тоа што си јавна личност, па не многу може сега медиумите да се воздржуваат или да го сокриеш онако што сакаш да го сокриеш од приватниот живот. Nije jednostavno, ali se može. Mi imamo neke naše prijatelje, neke naše male punktove gdje stvarno možemo doći, gdje se možemo opustiti, sakriti. Ni ona ni ja ne idemo previše na javna mjesta, ni ona ni ja nismo estrada. Ja se nikad nisam smatrao nekim dijelom estrade. Ne idem na promocije, ne slikajem se po Instagramu. Moj Facebook profil i Instagram profil su vezani 99% uz koncerte, uz te neke afirmativne stvari. Ja nisam neko ko se slika iz kade sa šampanjcem. Nekako to ostavlja nekim drugim ljudima da rade. Ja želim da moja publika ima od mene hitove i pjesme. I ništa drugo. Ne treba im ništa drugo. Ništa drugo im ne treba. Џабе, Грашо. Луѓето пак сакаат да го знаат оно што се случува зад затворени врати. Многу се пишуваше за вашата свадба. На едно место прочитав, велиш, мислев дека пешки ќе дојдеме за рака до црквата, меѓутоа на крај морав да дојдам со кола, заради тоа што имаше многу луѓе и многу новинари. Naša ideja je bila da izađemo iz kuće, došećemo kroz male splitske uličice do te crkve, da nas tu čekaju prijatelji
i da idemo kasnije slaviti. Bilo je točno suprotno. Došli smo sa 3 velika crna kombija, bili su ispred mene, ispred Hane zaštitari, jer je bilo 50-ak novinara koji su krenuli na nas, bilo je ljudi koji su čekali sa telefonima da to snime i jednostavno smo morali nekako zaštititi sebe. Ali sve u svemu bilo je lijepo. Dobro, еве, htjela samo da te prašam, kako uspijevate pokrete, reći okolo 50 novinari, blicevi aparati, kako uspijevate da ostanete smireni vo ta situacija? Pa zato što jednostavno, ja ne mogu biti ljut na medije. Ja mogu biti ljut i povrijeđen kad neko piše potpune budalaštine. Bilo ih je. Bilo ih je. Ali uvijek u tim slučajevima vjeruješ da postoji razum ljudi koji čitaju. Da nisu baš ovce koji će čitati sve što im jedan ili dva bedasta medija pišu. 90% medija pisali su afirmativno. Ja se bavim tim poslom, razumijem šta znači kad je neka vijest interesantna, znam da ljudi žive od toga, tako da jednostavno sam bio miran. Samo sam zamolio da budu korektni i bili su svi vrlo korektni. Никако да се скараш со новинарите, ти прочитав една твоја изјава која што многу ме бендиса, велиш и покрај тоа што новинарите пишуваат за мене неубави работи заради кликови, јас не можам да им се љутам, затоа што тоа се правила на играта и тоа е начин на работа. I jedna moja prijateljica je vlasnica jednog velikog lista, baš vlasnica, i ja sam je zvao i rekao sam, pa nemojte više. Ona kaže, Petre, dakle, ako ja to i ne objavim, objavit će svi ostali portali. A ja ću ti postaviti pitanje, ona meni kaže, ja ću ti postaviti pitanje, da ti imaš agenciju kao što imam ja i da si vlasnik kao što imam ja i da izbaciš klik o osobi A, B, nebitno, i on ima 5000 klikova, i izbaciš klik o Hani i Graši i on ima 500. Šta bi ti forsirao? Ja kažem, Hanu i Grašu. Ona kaže, hvala lijepa, doviđenja. I to je to. I onda zapravo shvatiš da su to pravila igre i da ne možeš ništa. Mi smo napravili, meni je žao mi je bilo što smo generalno toliko eksponirani, jer ja svoju publiku zaista, kao što sam kazao, trudim se da nemam tendence da ih maltretiram sa svojim privatnim životom i da ih iritiram sa količinom pojavljivanja. Sad se dogodilo upravo suprotno, ali ljudi koji slušaju moju muziku, ljudi koji me znaju i koji me vole, znaju da to nije moja namjera, da je to jednostavno su pravila igre. I razume oni to, jer da je drugačije ne bi se dogodile sve ove rasprodane arene i sale gdje ljudi zajedno sa mnom pjevaju i uživaju. Očekuješ Kerka, kakvo je čustvo to? To je lijepo, to je osjećaj koji ljudi koji su ga doživjeli, puno mojih prijatelja kažu da mijenja čovjeka na bolje. Ko meni jedno slatko iščekivanje, jedan sretni strah, ili ipak dobijaš nešto tvoje za cijeli život, ali u svakom slučaju okružen sam ljudima koji jedva čekaju da se sve to dogodi, okružen sam ljudima koji mene vole i ljudima koje ja volim. Cijela naša familija, tako da kad se pridruži još jedan mali član, odnosno članica, stol će biti veći i mi ćemo biti sretni. Доста е околу Хана и Грашо. Ајде, ќе те вратам малку во детството. Роден си во Сплит. Татко ти бил кошаркарски тренер. Тренираш ли ти кошарка? Ja sam 8 godina bio košarkaš. Čak sam potpisao za prvi tim Jugoplastike, tadašnjeg Splita. I dobio sam poziv, ja i moj prijatelj, Marko Punda. On je prvi rođak od Tonija Kukoća. I preko Tonija Kukoća dobili smo poziv da on i ja idemo u Chicago igrat košarku. 1994. godine. Ja sam imao tad 18 godina. I imali smo plaćen fakultet, university, što oni kažu. Međutim, eto, baš Marko je otišao. A Grašo je ostao. Mi smo bili kao dva brata. Idemo tamo, idemo igrat košarku, sve super, NBA liga, Michael Jordan, znate kako to imaš. Imaš te ideje u životu. Ali ja sam paralelno se bavio glazbom. Ja sam se bavio muzikom od svoje 4. godine. I bila i muzika mi je bila velika ljubav. Međutim, eto, tada sam nekako bio odlučio, ok, idemo košarka. Završio fakultet, igraću košarku, ali baš tada dogodilo se da neke pjesme koje sam ja pisao čuje Oliver Dragojević, prijatelj od mog oca.
Otac mu je moj pustio jednu kazetu, rekao, aj molim te poslušaj to jednom, moj mali nešto snima, čini mi se da to nije loše. Oliver je to poslušao, rekao, ovo ne da nije loše, ovo je izuzetno dobro za nekog koji ima 16-17 godina. Uzeo je te moje pjesme, otpjevao ih je i jednu večer je sjedio sa Tončom Huljićem, koji mu je rekao da više ne može svirati u grupi Magazin, klavir, jer da mora pisati pjesme. I Tonči je tad počeo raditi tamo pjesme za Doris Dragović, pisao je nešto za Olivera, za Zlatka Pejakovića i nije imao vremena svirati. I Oliver mu je kazao, imam ti jednog mladoga momka koji odlično piše, odlično svira i Tonči me zvao. I ja sam rekao, ali ja ne mogu. Mi to kažemo Šior Tonči, kao Barba Tonči. Ja sam mu tada davao Šior Tonči, ja ne mogu, ja imam ponudu da idem na fakultet u Ameriku. Tak. A on je na to rekao, razmisli malo o tome. Ja ti nudim da sviraš u grupi Magazin, jednoj od najpopularnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji. Oliver ti pjeva tvoje pjesme. Možda ipak je tvoja sudbina da bude glazba, muzika. I to je bilo teško. Imao sam 10 dana da odlučim. I onda nekako sam rekao, ajde, muzika. I nisam išao u Ameriku. Taj moj prijatelj Marko je još u Čikagu. U Čikagu, tako. Našao je ženu, ima 2 djece prekrasne, nije košarkaš, nego je bankar. Dobro, nije loše, nije mu loše. Važno je u Čikagu. Nije mu loše. Vidjeli smo se prije 5 mjeseci smo se vidjeli. Bio sam u Čikagu, sam svirao nešto. Ali svakako meni nije žao. Ne bi mijenjao jedan trenutak u životu svoje odluke. Dobro se pokaže deka si napravio dobar izbor, taka. Osjećam se sretno na sceni, osjećam se sretno dok radim muziku, osjećam se sretno što mogu svirati u Skopju, Beogradu, Sarajevu, Splitu, Zagrebu i da vidim ta neka nasmijana lica ispred mene koja pjevaju moje pjesme. Meni stvarno više ništa не треба u životu od toga. Пред емисијата зборувавме ми рече најголем успех е за музичарот кога децата и возрастните, значи од повеќе генерации му ги знаат песните. Тоа се случува и со твојата музика. Како препознаваш дека една песна ќе биде хит кога работиш на нејзе? Или тешко е да се препознае на прва дека... Ono što dijeli ljude koji imaju hitove i nemaju hitove ili pišu hitove je ta neka unutarnja intuicija. Tak. Postoji jedan dio koji možemo pridodati da je zanat, da si već naučio nešto iz iskustva. Ali zapravo ono što sam ja naučio iz iskustva i što uvijek pričam sa Tončom Huljićem koji je napisao 1600 pjesama, od kojih je 1000 bilo hitovi, je zapravo da šta više znaš, to više želiš biti drugačiji. Najgore je upasti u jedan mod. Pa imamo veliki hit, na primjer, Moje zlato, pa sad ajmo i drugu pisati kao Moje zlato. Pa ajmo im pisati sad drugu pjesmu koja je ista kao pjesma ako te pitaju. Nama je uvijek bila u glavi, idemo raditi, druga pjesma je potpuno drugačija. Ova je potpuno drugačija. I u svemu tome skupa dajemo 100% znanja, 100% našeg talenta, 100% iskustva, da kad gradimo pjesmu kao kad gradiš kuću. Moraš, ako nemaš talenta, ona će biti dobra, ali neće biti posebna. Dakle, i znanje i iskustvo ne mogu bez talenta. A i talent bez rada, iskustva nije dovoljan. Niti u sportu, niti u muzici. Tako da ja sam sretan da sam okružen sa ljudima koji su briljantni u svom poslu. Dakle, od Tonča i Vjekoslave koji su tekstopisci par excellence, koji zajedno sa mnom rade sve te pjesme, od svih tih aranžera, muzičara, producenata, studija, sve što radimo na najviše mogućem što možemo nivou i trudimo se beskrajno da finale tog proizvoda koji se zove pjesma, kad dođe do ljudi, da je to taj tren, ono najviše što mi taj tren možemo i znamo. I ljudi to prepoznaju. Dobro, Tonči Huljić и Вјекослава Huljić, сега веќе сте во некој поинаков и во фамилијарен однос. Колку сметаш дека сега тоа ќе влие na muzikata? Apsolutno ništa se nije promijenilo među nama. Zato što smo mi jednostavno toliko prirodno je sve teklo. I toliko i prije mog odnosa i ljubavi koja se dogodila prema Hani, mi smo bili toliko bliski kao familija da je to ostalo. Jednako tako, kada sjedemo i kad radimo, onda je sve dozvoljeno. Vikanje, zadovoljstvo na način kad nešto zajedno napravimo, dobro, dignemo se, pa smo sretni, dajemo 5, onda za 10 minuta shvatimo da to ništa ne valja. Onda sjedemo, pa se svađamo zašto ne valja. I to je jedan fantastičan proces u kojem ima i argumenata i svađe. Kad kažem svađe, ne mislim na neku, ali nije varijanta sad smo fini pa ćemo, nego ponekad, i to je vrlo bitno kazati, ponekad si je, recimo ja i Tonči, kad radimo, svađamo se na način da ja njemu kažem da je ovaj dio pjesme koji je on napisao bolji nego što je moj. On kaže ne, tvoj je bolji.
Dakle, nikad To se je nismo super. svađali zbog ega, nego smo uvijek radili da pjesma bude Tak. u prvom planu. I zato, čini mi se da nam je zato skor tako dobar. Роден си во Сплит, роден си покрај море. Пред емисија ми спомна дека одиш во еден залив во Трогир, каде што ги поминуваш одморите. Како е да се живее на море и како е да се ужива на Трогир во куќа која што е покрај море и каде што, како рече, нема ни маркети ни бензински пумпи. Nema ништо. marketa, Да. nema benzinske pumpe Tak. i što je još važnije, nema kafe bara. Тоа е пострашно, ама добро. To je najbolje. Тоа е најболje. Ne, zato što ja така. kući imam svoju napravljenu, onda ponesemo Така. sve što nam treba. Kad kažem to, želim istaknuti koliko je to taj ambijent miran. I to je nešto što ja volim. И колку дена можеш да издржиш во тој мирен амбиент? Ja, pa moram kazat, prva kad dođeš iz ovog ludog tempa koji ja imam, kad dođem na vikendicu, prva 2-3 dana mi je čudno. Ono, tijelo još vibrira od tog drugog tempa. Onda polako uđeš u taj potpuno drugi ambijent i potpuno drugi otkucaj srca su. I onda je, kad živiš život, ovaj moj profesionalni, ujutro se probudiš. Jedan intervju, drugi intervju, čekate vozač, ideš na koncert, tonska prova, provaj, još jedna izjava, dolaze prijatelji iz tog grada da te pozdrave, dolaze u backstage. To je, ovdje se probudiš, doručkuješ, gledaš more, natočiš čašu vina, baciš se u more, Па опет ručaš, чашу вина. opet čašu vina, pa onda malo gledaš more. Па па море. Ne, ono što ja volim aktivan odmor, ali nisam sad luđak koji pliva dnevno 10 km. Tak. Ono, volim se malo odmarati, tu sam Dalmatina čisti, ali ono što volim loviti ribe jako. Тоа сега ќе те Imam прашував. lijepi brod, mali, 7 metara, ali je opremljen za ribolov i uživam svaku večer. Никогаш не Ponekad сум ги 2 sata, ponekad 2, ponekad 3 sata, ponekad sat i po, ponekad 4 sata. Ovisi koliko ti se da. Ali svaki dan idem na more, bacim, mi kažemo tunju, bacim udicu i lovim. Тоа не ли малку... I lovim najčešće lignje. лигњи како се ловат? Тоа lignje сакам да знам. postoji jedan, to znaš kako se love lignje? Nisi Не lovio? знам како се ловат лигњи. Знам школки како се... Love se jednostavno, postoji jedan mamac koji se zove peška fondo. On izgleda kao riba koja na dnu ima puno bodljika. I on se veže za, mi to kažemo krena, za ovaj, kako se to kaže na makedonski? Макара, коноп веројатно. Konop, ajmo reći tako, так. ajmo to tako reći, taj konop. I baci se u more i radi se ovako. Svaki 10 sekundi, lagano, ne moraš jako. I onda u jednom trenutku, ako imaš sreće, napravi i taj osjećaj. Kad ruka napravi ovako, to je radost svaki put kao da je prvi. Svaki put kao da je prvi. I onda izvadiš lignju. Ponekad ih uvatiš 10, ponekad 3, ponekad 1, ponekad 20. Ali taj proces je zen budizam. Ti si na moru, isključen ti je telefon, i jedino što čuješ je kako se ljulja brod i malo puše. I taj zrak, to nema ništa veće za mene od toga. Како ја спремаш лигњето? Како ќе уловиш? 3, 1, 5? Pa ima neko... Кој е идеалниот доматински рецепт? Nema idealnog. Nema? Idealan recept je recept koji voliš jest. Добро, Ali- зборувам за типичен еве Da, доматински. ovako recimo kad se sprema svježa lignja, koja je tek uhvaćena, koja je najfriškija, sa njom je malo problem što je žilava. Lignju je uvijek bolje staviti u smrzavanje i onda je odmrznut i onda je peć. Onda je ona mekana. Ali kad se radi baš tako živa lignja, onda je najbolje jednostavno. Samo staviš malo maslinovog ulja, malo luka, Так. nju i poklopiš. I pustiš 20 minuta. Сега имам и рецепт. I kad je gotovo, da, to je jedno. A druga varijanta je krompiri. Kako se kaže, gromit, je li gromit? Кромит, да. Или лук. A luk je, da, krompir, luk, češnjak, Češnjak, dobro. sve to zajedno, maslinovo ulje na tanke ploške, na to lignje, pokrije se sa alufolijom i u peć 45 minuta. I to je kad se otklopi, pliva u jednom smeđem crnom saftu. Bude slano, malo peršina, malo papra, malo čilija. И заборави чаша бело вино, претпоставувам се. Ne Или čaša, црвено? ne čaša, Флаша. boca. А боца, извини. Nemojmo se flaša. Флаша е тестар, чаша е тестар. Тако е, Чаша е тако е. тестар, флаша е флаша. 25 години имате ресторан во Сплит, кафетерија и
пицерија. Се уште си власник собственик на ресторанот во... Mi smo taj restoran prije 2 godine prodali, jednu veliku većinu. Novi vlasnik je zadržao ime Grašo. I ja sam ostao kao partner u restoranu, ali puno manje posla. Ti su mladi ljudi preuzeli sve to i napravili su fantastičan posao. Stali su, nisu stali tu gdje smo mi stali, nego su još nadogradili. Tako da ja često budem tamo, uživam tamo, više ne moram ići previše u kancelariju, jer nisam ni imao ni vremena. Zbog toga smo i prodali taj dio, više nismo imali vremena baviti se, to je ipak familijaran posao. Ali uživam biti tamo i to smatram i dalje najljepšim mjestom bez konkurencije u Dalmaciji. Jer to je na hridi koja gleda cijeli Split. Dobro, и се уште важи тоа одиме ке Грашо во ресторан, така ресторанот се уште се вика Грашо или? Da, on se zove Adriatic i Skipper, ali to su stara imena koja su bile još prije nego smo mi uzeli taj restoran, ali smo mi nadodali smo Grašo. Tako da svi kažu da idu u Graše na picu i u Graše na ribu i to je ostalo i novi vlasnik je prepoznao da je to jedan brend koji bi bilo šteta izgubiti i ja sam se složio sa time, tako da i dalje postoji restoran Grašo u Splitu i koji je stvarno, mislim, moram ga reklamirati jer je moj, ali stvarno je dobar. Stvarno je dobar. Кум ти е Дино Раджа. Je. Како е да се, освен што, ние го знаеме дека е еден од најпознатите кошаркари, така, како ви односат приватно, каков е Дино Раджа, кога не е Дино Раджа кошаркар? Dino i njegova žena Viktorija su meni kao članovi obitelji. I to je, njegova djeca su kao moja djeca. Mi smo prijatelji već 35 godina. Moj otac mu je bio trener. Moj otac mu je dao prve patike kada je bio dijete. Tako da mi se toliko dugo poznajemo da znaš kad nemaš puno ljudi u životu sa kojima imaš odnos, da znaš da možeš doći u 2 ujutro kući, zvonit, sjest na kauč i tako bi 3 mjeseca. Možeš stati kod 5 mjeseci, znači ne pitaš. Tako da mi smo, Dino je, ja sam toliko blizak sa Dinom, imam takvih par prijatelja u životu, imam sreće da imam takvih par prijatelja u životu koji su praktički u kategoriji da smo krvna familija. Moram da te prašam i za Оливер Драгоевиќ. Предпоставувам дека ти недостасува, меѓутоа можеш ли малку повеќе да ни кажеш за него, за неговиот однос кога почна да се занимаваш со музиката? Има ли некој посебен совет што ти го дал Оливер, да речеме, кога си станувал? Oliver je bio ključna osoba u mom životu, pričao sam malo prije zbog čega, jer je zapravo u tim trenucima kad nisam znao ću li na sport ili na muziku, on je utjecao direktno. I dao mi je puno savjeta. I na početcima, kad sam pjevao neke pjesme u studiju, bio uz mene i govorio mi je ovo je dobro, nemoj tako. Neke stvari mi je pokazao, stvarno je. Ali mi smo familjarni prijatelji od prije. Moj otac i Oliver su prijatelji od praktički 80. godine. Dakle, ja sam tad imao 4 godine, tako da postoje neke fotografije naše familjarne stare gdje Oliver drži mene i svoju djecu u krilu, svira harmoniku s cigaretom u ustima, a mi se igramo, imamo nekoliko godina. Tako da cijeli ga život poznajem i šta kazat, jedan od najvećih muzičara i najjačih faca, jer Oliver je bio faca. On je bio faca koji je bio toliko prirodan, toliko normalan. I jedna rečenica koju često prepričavam i savjet koji mi je dao, kada je vidio da ja na počecima postajem vrlo brzo se kod mene ta popularnost dogodila praktički preko noći. Se dogodila ogromna popularnost i onda smo sjedili u nekom društvu i on mi je rekao samo nemoj jednu stvar napraviti. Ja kažem koju? On kaže sad si strašno popularan, imaš 20 godina, nemoj nikad pomisliti da si ti taj lik iz novina. Jer ako ti počneš misliti da si ti ovo ovdje, nova naslovnica, da si to ti više gubiš osjećaj realnosti. A kad počneš ulaziti u taj modalitet razmišljanja, onda gubiš doticaj i sa ljudima koji te vole. Zbog toga što ti jesi. Uvijek moraš biti ono što jesi. Ja, hvala Bogu, mi se čini da sam ostao normalan koliko god je to moguće da muzičar bude normalan, ali ja sam čovjek koji radi ono što želi, radi ono što voli i mogu kazati puno puta da, ali kad kažem da je nešto ne, jer nešto ne želim, onda to ne radim. Ostao sam svoj. Ste
Odelе zajedno da lovite riba, ste sidele zajedno u kafana, pretpostavljam, ste pijeli vino? Nismo nikad lovili ribe zajedno. Kako je možno? Ne, zato što on je ljeti boravio u Veloj Luci. Njegov dom je Vela Luka, ljetni dom. On je rodom iz Vele Luke. Njegov ljetni dom, svi njegovi prijatelji, njegova djeca, svi bi išli već od juna u Luku pa sve do septembra. A ja opet sam bio tu kraj Trogira i u međuvremenu bi svirali koncerti. Tako da nismo nikad lovili ribe zajedno, ali imali smo stvarno puno prekrasnih noći i večeri zajedno uz klavir i po kućama i nakon koncerata. Svirali smo dosta koncerata zajedno. Svirali smo u Skopju 2009. godine, 3 dana za redom smo imali univerzalnu salu. Tako da to su bila 3, 4, 5 divnih dana s njim u Skopju. Uvijek spominjem kako je Oliver obično kao ja, kad imaš neki koncert, dođeš na dan koncerta u taj grad. Dođeš malo ranije, napraviš tonsku probu, napraviš sve što trebaš i ideš svirat. Ali kad je bilo Skopje u pitanju, onda mi je Oliver zvao i rekao, koncert je prvi u petak, drugi subota, treći nedjelja. I ja mu kažem, ok Oliver, onda kada dođem ja petak ujutro ili možda četvrtak navečer? On kaže, ne, utorak. Ja kažem, zašto utorak? Pa nemamo toliko, valjda sad mi medija. Nema medija. Utorak do petka smo u Skopju. Ja kažem, ok, 3 dana pred koncert. Ma to je bilo toliko lijepo. Njegov bend, on, ja, svaku večer, neka lijepa večera, vadila se gitara, naši prijatelji iz Skopje, iz Makedonije bi bili za stolom. Vjerovatno nekih mojih 4-5 najljepših dana koje sam proveo s Oliverom, a proveli smo dosta večeri zajedno. Na 18. maj je koncertот во Скопје. Кукаве возбудата, со оглед на тоа што последниве 2 години, нели, заради пандемијата, не баш можеше да се ужива во музиката на познатите пејачи. Da, nismo imali puno prilike zadnje 2 godine svirat. Svirali smo mi oba ljeta, imali smo sreće da smo svirali oba ljeta neke koncerte, tako da smo se na neki način izvukli. Bilo je kolega koji su puno manje svirali, ali nije bilo puno koncerata. Pogotovo nije bilo koncerata u zatvorenim prostorima. To je nešto što nam je jako nedostajalo. A ja sam imao velike planove te 2020. da radimo sve te arene. Međutim, evo, dobro, izdržali smo. Nadam se da je korona iza nas, da sve ostalo što bude će biti nešto što neće biti toliko opasno i vjerujem da će tako biti. Tako da sad ova 22. je stvarno predodređena za neke velike stvari. Jedan dio smo već odradili, vrlo zahtjevni dio. To su u 7 dana imali smo 3 arene. Imali smo 2 dana rasprodanu Zagrebačku arenu. To je najveća hrvatska arena i imali smo nakon toga u mom rodnom Splitu koncert u areni koji je bio rasprodan. I to je bilo divno i nastavljamo zapravo, dogodila se ta jedna velika želja ljudi da idu na koncerte i dogodila se velika želja eto, da čuju moje pjesme, a moja želja postoji uvijek da sviram ljudima koji me vole. I jedan od gradova koji nam je ostao za velike koncerte je svakako Skopje. To je 18. maja, Boris Trajkovski, veliki koncert, solistički koncert sa velikim bendom i 2 sata, ja volim kazati 2 sata čiste sreće bez pauze. Убаво е навистина ова да се слушне после концертот во Скопје, на кој што ти посакувам голем успех. Еве, состема пред крај. Кои се идните планови од концертот во Скопје? Pa nadalje. Što je vo nadalje, što je tvojata agenda za... Ja ti sad neću nabrati sve koncerte što imamo, ali recimo par nekih većih stvari koje radimo, koje su bitni i malo prije Skoplja i poslije Skoplja su veliki koncerti u Ljubljani, veliki koncerti su u Mariboru sada za 10-ak dana Celje i imamo Beogradsku arenu koja će biti u novembru, imamo Pulsku arenu. To je koja je jedan od najljepših prostora na svijetu. Eto, to je 5 većih, a u međuvremenu imamo još jedno 100-tinjak koncerata po cijelom svijetu. Radimo puno ove godine. Grašo, ti благодарам на убавиот разговор и ти благодарам што беше гостин во студиото на Hvala što ste me zvali, hvala što si me zvala i pozdrav svim gledateljima. Благодарам.